بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kwezi watukufu handani bushurani khair mala nikaundo mlio harumaze sana za dunia watukufu hamadeli mjuwa mabiano kana zensuzinu karnala wa direct hata paketi mashiviri kama wavenze wange ngam aminukana temana mala ko satweri kola de mkia kevanu uskwalelo hunu sha ezen rongo katsinyam shari aminu kana ngala de mori dunge vanu hata ye dimash ewange msido shangaya kanga mrono vanu kanga woko hata wajona wanrubanu vanyo babufu vanyo kablemewa na vonga bantu kongo control na sibanu haina usiku ngwanja ubanu erongoa iyo ketina batabu shekanda asi abilo baya antukana hene mrugana haki amadeli zambwa hene mrugana wiko ya hahe gena haki ya nje banu ya oneseze fikira zae mbi njema sha iyo haki ya mwanadamu yanzo idunge mjodunge tsoza dunge yabukati batabu uskwalelo usifatartibu watukufu ni jebanu ni jarumamada ndarubasi madea mwando ngamjinjia harumwando ikaundo hakahanso mdungo mkonsi waskwa jana yani umparo waskwa jana ngamjinjia ambapo ndo ni sababu za fikira za hangu kana zinu faida za hensi zinu ajali za hensi abaladi marke juma utsanga ngamjinjia ambapo husu Dr. Alishmed vokali kawari ishia ninanu ambapo za fikira za hangu madea raru ngamjinjia ambapo harumwa ila namna ikawa ngarisante uko na damu wengi ngwanza wali mamwazali shake tutosha namna hiyo abaladi mardi rongozane ila namna ukawa wakomori ngomne sao nyanzo sha wakomori tena ngwanzao zirongozike za msinadi madhamana wake wa kweli wandu waboze projet wandu wasahilishensi abaladi mvamada huo runjie risaidie zafikira za hatu ukananga aminokana haina rongoro jo kanga zambo banu izonga zibakio na si ngarjo uzisi wa maudu watukufu ngambonao kana karsule mewa uskwa jana sifanya directe sikahonesa mbavi wanadamu ikaundo wa mbango aparao wandu wandu wasopareni mruguta biho haku yokana yemelezo ikaundo wakau salamu fundi wangu mtukufu Ahmed Yusuf Muhammad yala melezo kwa wanadamu wanakawa nesa sababu yokaya kwa jeda wafanya ulamwendo ambao wa amani haruma yensi mrukatu shudo yelewa yokana emruguju kuelewaje yokana hariye maana umparo unuwazia waparo wambi wa ukangwa johulwaya watukufu mrajo elewaje yokana bake mrubanu ya hensi serikali ya bege rais yardadu ngane na sekretari wambe wasao komori wende hula wadua kombo wensi wazambe hahaya wajewa parasuka ngabo kampanyika wa eleksio wambe harimwabo harimweze kampanye zila wo ngondwa afanya mwendo hariwa amani na boizo weyabahu na bangondo ya kombo wensi yabo akaulinda nongo hiri salamu mwanama mtukufu sana gosatori yabo nyinyi mkafikiru kana yabanga msongobuli wa mwende msonzi yani ba zihise komsa ngamu muri akafanya director bano haba parobo masihu habilokana omwendo unu zilwa yebu mabanga nyina selwili mpanga nganyina wandu koma wandu wala wahenda wakaureklamokana wende kamjawambia kwa jaji waka omwendo unu zilwa yabo mdugole ukana yona mnekao hene mrecho ndazo hamba ya ukanga wanzumu ndre tartibu ya ukambire shamdugole ukana habaza rongo hizo kajaka za paangwa yani zengo zizo kama msajaja shakabatsi namna mbajuko jahebanu yambokana bala sisiri irambo ngarjuka hulwa yabo yo feda hatu sonti pia bora ziara twenda babu wajoka wa perswa mavinda izo mkauju okara ili ngabo kampani ngabo election na nyiba vya hanyo haruma ila namna mjitamko mweneso kanga msihao mwende mwa kombo yensi bakabatsi unono kabatsi msomo kabatsi jao yabo izo zitsunungo kananga mwendo yabo mbuliwa menye rongo zinji kaungizo bonsi juna ruwanzo wafanye kampani waruwa wanakomoru wabwezi twaweishie wala madhamane kaundu wanzo waje watowezi la taabu zilo bonsi juu yokabande wake mwendo wena mna hiyo yabo mkaulinda kana lazima ngabo wajurengo wafungwa lazima ngabo wajurengo wafungwa ngabo mjuu ngabujuka jali zinji yabo na nyika mjua kana mandamanyo amanda yayo yabo lazima razima sapareni walo mazababi waonokangwa tabi hao kamna ushinda metrize wa romanda wao ukautsimenye chao utambe chao yokamna ushinda yokamuono hata mijia hao baadhi ya wandu wao emijia hao izo ambao
makupukupu rakawia wana bandu ya miji ejo jahunga tumuua na wandu wakaudo onesa yokana ngari la hao ejo jahumjini hunu ngamona we izoko jambe kale umabanga mdunga nao msepareni mwende mwambe kabati maji kabati mwenje bandu ya hanyu mlobo hari yabo tena maoneso kana ema na mwendao amazo matwali mamazali yabo ngamnendo yokudeta direct yokabati amani yokasi wakomori heni nokutsomba amani abo kabajaka amani yabo le umba tijajira trapo kana balema na razia umwendo ula balasira mbanga butuka hulwaya ngufikiri kama wandu wabangwa sao pareni haruma wakata mandu mkoli na rongo hiri ebenge mimi njashida na elewa hata mpaka dabasa ebenge kangabo ambao kana rizingare mbwana mruna zingare mbwana shanga mmonokana ngabo hasara ikaungi wa harivana wakati miuza banadi ukatabu habada zinu zamwenje na mendelo ya usoni na mendelo soni yansi yo badiliwa hayezi zokazibadiliwa ya ukamifundi mishefu mimhu izomukashindi yokalama gojuju urenge mikro kumsiri no ngabo tabu ngabo jao shazo goju kwezisanje na ukutina kutira is kutina gouvernement yokana mkenzi mtwali yemone enamna yokana zango zimzibadili shabodo chokana ani mrado zamba homsirine au mrado zamba mabangweni yuyo kaikiri ngena keradhi ondokana baraka nyide mafundi watu nyido wa watu shando Muhammad zila sifanyishene mnela tena baidi mwana mkomori haonukazi la tsabuho ndena namna kama wandu waride au bandu warla pizao yoma na yamdu sha ladima hene mru yakene haki yahe yahonesa imasakala ikaunga vira wensiju yatsinongoza lazimu madhamana mwaberu Muhammad zila hata ruwasili harumanu Muhammad zila yokeka kweli zinarugo kaumziju aranzema sihu wanadamu wala kwa jajo henda bala na wala tuandu wala malani huzima ebanu leo msojo amba mzia umkonsi mzio mwendo huu leo ngabo mbajini ngabo mwashili ngabo imwamame kabata tamzima abo yatoziju haruma umkabala wahe umwe ekaja bala mbalo kanana rizatu babanu mkonsi unupulwa shawo onsi pia wende bala alafunga mjomo mbebala ripu aranziba masihu zuki wangu hajimba swali kuransi mda ukana baraka kuransi haji kuransi basi namna yinu yoka abongombe namna yo kamba bala zanogozila msijwara nzima masihu yewe ngawe faransa uzijua wa utuju kondo pareni salamu zangu mwinati Hussein herna amani hajimba swali ngawe faransa ngawe pari ojukoso pareni ngekomori uzijua we ulo faransa yoka umendo kauti shaulo jukondo pareni kajazijua ebu mruhele waji kariransi rijitabisha zitwa rikevanu wana nrogo inamna yuna rodo edezana wanruone hokatu kwa tima dhamana remenya yensire la hulana rela pizana harugo kwani manadamu kutsonokana zinsirugo mkinishiha rakaradhi babanu umrulekezansi ungazumra kenaezi kabati solisio kati voti shakabati namna mwelewa mmono abana ritswamba abaha omwendo unu uzilwa ranzimo masiru yabore leokana wala wenyi wala wakodoji tole atangabaro kufanya live bala wakabari bala na ritswamba basa inu wanadamu ngondani owandu wasakomori wakakomori oskwa jana pia wakekoni riwono zuki watu manzani watu rimanzao Daniel eli yaralo au skwa jana yabore leokemeza babi onsi pia wongwa aminio wende haru mavoti wanduende wachaguwewa wake amari watiju shatino kanari le umra jambo kana ikakolwa na damu wala kwa mwanzao ni angwa hisio nsu aminu kanga pa chonde koni pia wajoka wangaro watu mazababi wala wasopareni hata wala wajodo zijua shona damu wakauwa vira wakona ruatsanu sita wahima ubabu hao likauwa na live za kauvira wanadamu wakauwa unabu vira wendo zao kawabata ta salamu rengaregaya kabata tama nadamu yemabala ya shangirwandu wala ukamnugu tsonokana ngwaelewa ukana zinsinongo zakansi zinona ukweli ukamga ndora jitabishe riulane yokaba hainurende rifanya fijo abana tsambali mama zali harenge yabo ndo yarenge kwini rongo yatu zonti pia ngamjoka ngama walo control hanyu wenji waloko mori yabo latide namna ndo kufanyishia rimwelezani kanunga madazila unufanya hazindwene marai ya waruelewana wakana mkonsi waza selili pia razijua haina rugozo tipia sha sidene mna ila yokana leo wafanyi wa declaration kanga mdungano usiku fulani
alafu sukula bangi wandu wala pia wishia mweze Facebook wa sehula wedo amba balo mkonsi wa mwendo ule uzihilo akabati wandu kwa tuenda jam yumbu kutonukana mjira trape nai wa komori pia waelewa yukana zinongoti sidena mna ya ladhimu zibire ya munga mwamenukana konfiansi ya ukana wake mdunga noenda mna ila afikiruka ufu na mtu alezindu jina bengwa leo tishia jostarijo afikiri bala amba bengwa ngo kazo msaya kontinye komba shambi minga mvanu kominti ndai emru ya sana hafa na mizo msaya mkontinye kombaje ndo tatifu umwena nkena mo ndaba tiremwa na ndambio ntawe kontinye komba shambi mru nenda tana samizo komio ni fao hauna hafa na mizo msaya kontinye komba ebonge jomba ko kontinye komba ebonge na kontinye komba shamsuono kanga ko kontinye komba wotena salam watukufu tikandani njemba abiaro mwa husu Dr. Archimedi. Dr. Archimedi risha vokali ngabambo tsindai yetsinde yarongowa sisi ngaronzori be message kimana mkomori harumwe magomana hatu yokamba magomana hatu ngamsomesa unai ngamhotso tarehe kaungi ngajuka nziro yokana nyoru masoma malazimu keba no banga mrilelao mbala yensi ngamjua uka wakati rulonu wounwe telefoni yinu kapati weba eni rongo mriyafanya mwe telefoni yinu homdunga no uliwa bahano nafiki na jau izonga zila yao mwono kasiviri harumabama na juzibanu makaulu kawa yalawa banu onraja banu eni mrafunye matso lamba tinda yo lamba nda ezi hisabala ridi sireje hakadabili yabaladi maribe message harumema dhamana yokagaziri sao madhamana yakamreshe vokali mimi mru fulani doktori jau alafu mraja pariso kana wala doktori wala ngwamborogozo kanga lazimori menye gari nge lazimori fenjao yonde manana ba ilmu yo kansaru manongo ndaru mru ya basomo kamru kwanza kubaliwa msomo wahe nge lazimo kensi haru manongo ndaru handani nge lazimo ilmu ikensi haru mairumbi ekadwa bili nge lazimo ilmu ikensi haru mahaba yoka ikanga wene rumbi ngawene ilmu ngawene rumbi yone jotsongeza mimi ntulizane nihishilie ikanga wena mahabanasi bolona ilmu mimi ngejotsongeza nikensi nihishilie he mahabao uritashiyao ekadwa raru ilmu yokanti hamaste mrumeza adabu ikanga wena ilmu utina adabu utina irumbi kutsina mahaba ya ilmu yake waziwa yokabanu msomo wongonzo urumile wanru hushiriezela wasoma yaweka wewe ngonzo kenga wena ilmu kana doktora hata shaka kutsina mahaba kutsina irumbi yabo ya ilmu ya homju kwa katsije mrutona mahaba nasi utone rumbi utone maste amjuko kumo mjuko hushiriaje yabo ya ilmu yambao itovurizwa haruma majaya wenge magomana hatu na mkeradhi bema kaulu myamba hao tima kaulu yokamrawe ne madhamana watabi hao ze vokalizinu kama timrushio dhamana wambweva ngarjuka ufanyaje yokaleo mwenje rumi hao mwenje wa meteri ngela dhimwa basainu hokari kombwensi inu ngela dhimwa kebandu hadisi na wandu rujurumi ya zaha amadizo alimama zaliyamba hao yalone proje hiyo yabo uonguri tashio yoka sisema na siwasaya radunga limama zali sinogo zinji watukufu na rube macho rensi niambi neheni benga ngabarode yao harume turnatinu na mnabi za alama za hema emaraisi wano mziwe nao katsidoka na leo riwone kama zahidi riwone lapitali hamada ile ikao hata majurnalisti wazilo atende bala hele balibala ni fitno no fitina rijoka yetimu bala garjum jabala sonti pia orombe Mwenyezi Mungu yasaidie madhama tubake matabibu wa kweli watanganyanwa lokomoni rikeba la rundo runde chao rikabanu riwono wabiri wangabibana ze parezanzuwa ni na mwalina ngazi jazi fanywa dahu kutsodo fanywa moroni ba njabanga mona ukana ngasima zaidi ngarona ukana parenge fanywa uranzi morona tambajini alhamdulillah yabo yu alama yoneso iranzi atofanya morona tafumbuni yabo yengu jofanya bahani hata yende hamahame yabo mramadu wona dhimaya mimi yanenteresa mwesha hitwa oliho ka wala umkontre katsuhaba proje zaidi rahana zila zokangufikirio wakomori yabwe leo tamba wakomoru kana rudunga limamwa zali yabmia morokana woi umwe alimamwa zali
gena milamu gena alama Alimama Mazali gena alama mbunanze mbunala pise mrambe 150 mrukujojo hamba yo haki ya hangu nonese wakomori na rikashiririwana wade yao ambao chao na rutuangale babititi wabiri turnantino ifanyiwa wabiri mzuani wabiri mgazija wabiri mumali wonsi pia wana komori shanga rutongo hamba ewa ruwa obu wabira riwonu ala mahindini harumo wa ili ito Alimama Mazali na mrambi wafanywa parema kati ya sambiwe kamoroni wafanyi wa ikililu wonsu jo wafanywa irini sha Alimama Mazali haja dobi akaujini kama shetwa shahe kana ujokana moya wende pare ila umoroni hata mbajini ndo ila pitali ya baba tujibaba umtsanga na mwangalela pitali yafanyiwa elmarufu bala le picha lila lado bia parokana irino kangujona bundu na mnaila yabo rijoka ramba kajafanya rongo ikari wono fikira zaidi zanzozi shekeze zisaidie zirutoa matabu harumale kaondwa mremao showa mremao Alimama Mazali ikamna zamwangali rakarsuona ewamba proje hiri jimrede yao bimlapizao ewamba proje hiri proje kao wayamba buharibana ebenge urisa yokaleo dwana madhamana ikawo matuamba ngona doktora yokawadwamba ngozo kange lazimole garilari litemro gelazimori remehula emakaulundaye na rirensi hosomesa oanahanyu mawasomesa universite makaulu maziro na zitalwa ziziro baurisa yokamadhamana wadoka na fikira manda zila zokangela dhimore nderate gari fulani mro halafu mru wazingarwa wanrobe gabo diktaturi kamransi yabo kama zorifanye yenye mjo kubaluka leo kaptina yesi nyinde mlona yesi mwishe mrabe makaulu madayala haumrake hunu ya hansi gouvernement taranga vya seyo ya jame kujo komboente mromo mresi tranquili heda hali ya mromo mresi tranquili winge mimi ngamuone sokai madhamana wanzawe nsi hatu na rudisha makaulu ya jodo rituliza ritudisha makaulu ya umenya mama kaulu yokana leonardera tegari mro na rendera penchao wala tsinda vanule wese chantage sifanyi wa wan maze vokali ilo ani yeto yamru yokai halila wiyo yeto yamru yokai halila wiyo sheka kwishwe yeto yamru wiyo yabola imrude ya hamba yabekale orjari herambu kana mrola kajamba yabokari saidi yao ndo kuhamadizo yokekana mbaka mrola hamba yabo madhamana kwa jole ukana wala zamba haparisiwa oya zamba haparisiwa yabo yatsambe yokakako elinga manzao mlelensi gelabimu mjia arwe mijimyeshi nyino wanru muone zatabu zile mawe maraia mrambi namna mjoshida mfanye mtoe zatabu za maraia yabunga monoka hezima hezi batazilo banu negwagwa kwelo banu yende mane kao warupia wahimila Alimama Mazali ruono mji mtukufu ekoni garushukuri yao katitoa director banjuzi tizaba saba henye womji kapitali wotimjibahi womji kapitali wa tarehe alhamdulillah rabbil alamin riziwa noskwa jana kakaba rojo bawla tiwe koni uwekoni wao wajirabu wao kawala wekoni nanu wangazija nanu wakomori kamili wakaba noskwa jana amani biri kabatia juru hilwa womji kwa jajiri problemu kwa jajimana lebunjiro lifanyiwa alhamdulillah mrunante ya tanze shangara shukuri yao mazababi waikoni wafanya imaji njema ro wakahanzezi ro atwanzezi garu washukuri yao kawafanya imaji njema mruna ababuhe mruna tsongeze baya okabanu etabu ilo banu ngabo warukongo inshorma yeti ya komori owanadamu ikaungwa jitolewa mbongo sawa nziani wa komboenti ngondwa juru watanu alafu sawa bakama za telefoni wadungu negosiateur na hamada mbaye ne dirisi wado ala huwa vanule mwambonga nyino tukivu mwambonga nyabo mwamboka mtsuye shindo mwamboja isabari mtsonga ronyanyanyi shabaze mfuiza hanyu so bakara mwa komentari yode mane kao mtsiona kaze mwani singizwa njeu shabanu mtsizi abanti patartibu ntsido na komentari yabengo mruha laulia badi kamru janu gosiateur kama hata jonja mtsomra direct au dirisi mtsomra direct au kemsi au jamfari talaki miuto ramba direct kade mafani uloba zima shawa baadhi ya wanu wanjime sishiru arambua yabebe ngomro hafanya komanteri hadea la pizza yomensuona
bengo mrala pizza bengo mramba muva msinda konga mjoko wanju wao wajoka mitsina tobia madizo mramba mimlevi kwa wanju wao wajoka mitsimlevi mramba mibwidzi wanju wao wajoka mitsibwidzi japoro fungwa kwa mwara sababu witi tika Egypti japoro japirizo ihodone na moto mtiti na jomba yakili nasa kujwa baba yabo mimi yejuko jambengu abo hidwa yande isho katungofana naye kwa imana arenga shahidwe shendrema izo dizo aeshiyo ngurembwezo aeshiyo umbaula ulozungoni hahe yantiyewo kazuno kaino na suilu kaino telefoni yabo mbuko jojo ujeleza yambizo ono masula shala kulli hal narifanye tartibu yoka imadhamana hatu mweleukana izoranzao do ulekeza enti izoranzao de mahaba enti izoranzao do sedia enti izo izoranzao Mwana, namshukurio zuki wangu Haji Mdohoma ikawa halamu mji mtukufu ekoni uzuki wangu koyo mumanza yo nanza ya habanu harma mji mtukufu wa Marseille ansie kabati mtoto mjua harma miziki alhamdulillah rabbil alamin yeto sedi afikira yeto tukuza ronziani ramaza telefoni banga mshukurio na ushukuria ila namna kao rono mji mtukufu wa Laya mji mtukufu ekoni ya imajiwe fanya siku jana neheli wanu wakawalindi yake wakebaya waonesa namna yokayo wo kapitali waonesa ankli waonesa roko zinji ikawa kumuri pia zikamfano siku jana wenge na refereshani wazima aruma Yesu hiyo wenge watukufu yende namna ikawa iladhi rirongoze magomana hatu wanzetsi ya hatu warensi msajaja warensi makaulu maziro bensi lemewa yensinga lazimo morali yensinga lazimo ritanganye yensinga lazimo riwane na makaulu maziro na tobiambi na rugozo sijini yensi na rikerad ritijeri bamazensi za wanruzinu yensi hatu tunuvuriza majaya hawanru wasoma waladhimu wake mfano wansi juu risedensi ya hatu ala kulli hal ngamuramba wuziro izo tobiambi yotsi nongo njema hata iwengeze vokalizi fanyone madhamana na mfikiri mbabi mnyamize mbabi mweshelensi baba numadhoma na madanyi ani gamlidwa na mtsango tokana bengwa kazina ko shanje charito na mwetsanga mwehamba ilizikawo kabanu rawanu ranyi nyiwa komori kartsuli nda mrumjeni ajarange nsiatu katim komori ibenge mimi nebana kazansange yo kazevu kalizinu de parhanao ka wanruanu danyi shazen kalizingi zo zinji mrugujo jujaba na bewo itsindanyi weijau shanga zirisao katsumnikani ula udhamana yoka uaminifu paranie wakati wa satsen watukufu zamada izuti wanoni nizibira haufubi shaka muhimu hakuunde duninjia wabasa handanika mtao samaha wanukaunga siwazima nugosatweri Idrisi telaki kemsi nanu wasabeni nono wasaya ikaunga sivanu na mze watu sena regari egaya ikawo sujunda mwele bangwelinu Alhamid ikawo alamu mtukufu wa Juma Shongo kawo yuri saidi haku arumaza intervaso zatu zinu wazima na medimadi alumwa mji mtukufu wa mwemba juu waruao yuri saidi haku arumarugo zinjibana watino diwaze manama mtukufu Mustafa Bakiri Jamalileli kaungu ujuro komori jumufanya siasa yemu wa idauli garuwa shukuri yao wenge kamta usama yoka mimi heli nelewa ngasi wanru wakala leo izori wanao wa komori uenesa wemu wa hedaula mahaba shake su tosha watukufu gela dimwe tena rike wanru waka rionese mavamana hatu wazidi mahaba na projezo sedi ya nsi hatu yoka ketu tosha leo wanu wa komori rijuhe na minga garanzwale mama zali kweli ngari mwanzao shanga rombo mungu ni mrujoni kwa dhamana burijo hundrezi inu eni mrujoni kwa dhamana salamu na mshohangu ujijuo nonono eni mrujoni kwa dhamana na mkeradhi baba nuzensi zinu emalukari yao no hunu zinu kredi nruvu yepa ya mwado mwerenga ensi ya hatu na mfanye nzia yokana bengo mjo kama leneni wabulu entreprise za wansi juu hata rojodo linda wanru shale weye sirikali weyo itireho para ibwe hazi yemana mkomori yafanye hazi gela dhimwe iso hapa sayinu waliho mmono pezo mato kala leo rikena unono alhamdulillah umafanyela pitalila mwanja mfanyose nzia shahadani handani tena haruma zila dhamana ikao o wanadamu ani madhamana wanikiwazo wangalie nuko za husu proje
mwana mkomori ujo kana handisa mba proje yatsishemeze yatsitawo ntiju na mumzingare mwoneso kai mwana mkomori wola amwonesani mahaba okahaja hemidu ikoni haja hemidu mitsamihuli hala sasa ngoza haja mtsamdu ya haja mutsamudu haja mumji mtukufu wa mtsuje zengozo haja tsana mjini ngamwenawe mahaba emazababi kaungone sawa imenge izuri tsahao dukana abasainu nyimadhamana mwene mahaba Mwenyezi Mungu eni mranyamiza yachokana si wandu mesilamu ngamona ukana si ule suka banu riwono wenji wakana mvu riwono wenji wakana mapesa riwono wenji wabiaza no go kafuni na muhetze tarehe za hanyu mrege mahaba mwene si wao nuwana komori nasi ikanga si banu gari babu hao gari lapizi wao hasibabu ritevu runde amani runde mendeloso ni harumayensi ikale umjamrengezi na mtifanye mezi 6 yerogo ya mwado na mtenziani ya mwanamkomori ala warmatabu na mpare mbweza entreprise za dima za ulozi izonga mjojo mkamaleneni mwanamkomori adojo akayensi atunge ilao she mwanamkomori ngufanyo hazi gundo mnariali ujisaidio ngangale familia yode pa ya mwando rajo hanza nyima dhamana haila namne kao gamjuwao kanga kwa mwanzani hasababu ndogo za husu hazi gamjuwao kana gamsirulone tomaya ukana leo sirambiwa nowaze wa hatu nane Qur'ani yaba ukana waze watu ambukana mrukadu anza mrukadu enga mruhaku yoke kamwanzo mruhaku yokiri wala umanza wa haku hedata kajala haho mrukadu enga mruhaku bekango engo mruhaku yokiri wala umnyenga wa haku hajaha ustove maudu lade mane Qur'ani yabukana asa antuhibbu shay'an wa huwa sharru lakum ngabo wakati kwa ujo hanza rongo na shila sharisha hao wa asa antakrahu shay'an na wakati ngojo uyenga za rongo zinu wa huwa khairu lakum nazila ina ila khairi yao wallahu ya'lamu antum la ta'lamun loka Mwenyezi Mungu ndo ujuo sisi wanadamu karatu jua ngamjojo kabana na manzo za rongo zinu shila sharisha hangu ngamjojo kabana ngamnyengoza rongo zinu hata nawe ila heri ya hangu yede mano komori wa mbamdu kadwanza uyenga rongo mrukadu yenga mruhaku mruhaku yokana zangu mbili hizo rongo tofauti ujo Mwenyezi Mungu ngojo uyenga mroi hata ne mrolande jiko sove maudu ngojo jahanza zangu zinu hata na zangu zila uzanzao zilande jiko kazika ajala haho maudu na Mwenyezi Mungu ndo ujuo cha wewe mwanadamu kutujua wakana sisi ngarienshio izo riziona ova no abasainu izo ndizo jojo uzamba shezo zijao kartuzi jua izo ujo Mwenyezi Mungu wenge watukufu madhamana hatu ikaunganye nensi ngamona waheli mwana mkomori ya maana wanakomori rimana amwezera zozinu rimana rumwe miji rimana humalaone utipia hata famii za mbaba mzima wanruwa mana asababu de siasa hino wenge leona mwene mahaba ya wana komori ikao wao no kana mkanezi hiyo ngamozari puziza ikao karijaziona alhamdulillah bora tsokana mo riona ukana mimi tsandraya na tsona ukana watolwa wafanywa pare moroni hata bajini abo iyo faida hangu yokai kama udu kama zonde bajini ngamjonda hosahilifu ya ulo bajini wanzaje moroni ujoja hosahilifu yabo yo neema ya tusotipia nizoro ko karikana wakati iritabi garona umruha hapashia bana hasiha haya mwanzo arejei nartwa baba yemraja haya mwanzo dedembeni mwanzo ende uziwani mwanzo ende fumbuni shabo ya wasuli bala ngurengo zilera zitanu 6 atajo kwa sulu hao na umri akarma msafara wa vio yani tumbili yabole garinga dole lihimi yabolo yakama amani dami mitsandraya hau yulomoroni wono jola bala ma 10 minutes au 15 minutes wasulu hao yabo yo neema kuu yoka ejo kabano abasainu mbajini yangu angesurukana na swili haya shamina 30 minuta 40 minutes ngamja swilo hatu yo neema kuu yabo zidi ya shehe yabo ya baki deula bahani kwenda amahame izo tipie zo projekao garishao kana msazi izisinyewa karombo Mungu zitilwa kama wenze shana hadani ragalesha babi besha babi mwanzo alole esha babi mwanzo afanye ba projet esha babi mwanzo afenjao izo tipia ngabo wana blockage kao hini wakati mwabawe serikali wengine mrege mahaba ya hema sababi mona waheli wamba hawaraoni mmono heli yema sababi wafiliha mmono heli masababi wamba wasalina baki
mwena yani zepaji balina bali zenogozo tip warupia wambao alimamazali wenge kama aminukana wa aminifu ne mahaba wanadamu wamdikani pia ababa zibaki na Mwenyezi Mungu nanyi yoke kakweli kamja kahanziwa kabati bahanu mwajohenda munde mru yaje wanadamu wajao ukangwa unawemba picha au ngwa wanawele picha yoka inua alama yokana raili sarono paramanda inu raili sangaro nawela pitalinu besemru oi gujo jaja penjao ya penjao wenge haraka nyuma ni kwaze projet rizikenza mamabuku na ufanya conference na jamna jao enogo ya mwandwe kamrangezi na mwangale handani des entreprises na mwangalele bima mjokanga mdomo apare wakeze mashini misedele bima zerovizi walwa ye jao wo mhogo na jamna jao wo ulozi ngajala ze nyumba sangio yabo ikanga boza menyeha mpare mlekeze wanakomori wajafanya hazi yabo na projet mbali na mbali kaunga nyinizo ikaunga izo yabo garujoka zokatsofanya hakatu zima shangarujoke kam rohabanu yaboze projet ko kam jawahima zifanya yaboze kaulidwa josifanyiwa ni mrikao de ajuko jarage badala walillahi alhamd garushukuri yao garubo Mungu haila inamna hemara ya wamanzaoni yaboga mjordi mreje yabotsen bwenge mreje yabotsena imana mkomori na lile hanarogo wandwa jina ukangarijua ukana hatelo hunu yetsolila na mwanadamu ye currency problem simpaka mruhafu mrunake Marekani mrunake Faransa mwanadamu currency problem sisirlo hunu rambonga bomaji ngabo mwenje sho mwe mrukatsulila maji mrukatsulila mwenje mrugulilwa rogozirwa jina wenge na rafanya taratibu zila muhimu imana mkomori yajuka ufanywa hazi hali wazingamanyiha yoke mapesa katutosha hauja usha umwengu ufanywa hazi imana mkomori ngushemezo sha umwengu ni homwenje izo ndezenu kweza kauladhimu ya serikali ya hatu mwene mahaba msisimuhe mwene mwana mkomori mweneze tabu zilo komori mwene mavamaneka ungo kontro ya hanyu mwene za ajali za nzozi tsimbwa mwene ila namna umfarikiano wanzu ufanyishe banu yoka wanruatsa plane wajiri ibaya emasi waende zayo mwene wana komori watu hata pa maste rilo banu mrajono mrubani hahengurongo yuwa sababu siasa mraja banu hada mru nonga mjuwao kana yoengo mru ekato zinabi ejukoni yenga utsonanza kabatsi namna ya joja banu ya merongo konga joni furahisha ya wala di matwalie ya unerongo mbiende ya unerongo mbia ibejao wenge maksusu ya message yinu ya hema vamanekao gasodingoni mwanyi ngari wanawele tengwe ngari wanao heli wa mdunga oni handani na mnyamize zitswa mfikiri rirensi ujababira rirensu kana mroi hani kiwa posto fulani yaone hama bala hatsorumie maraia ritsirumie hiyo na mweshelo kwa Mwenyezi Mungu ngurangalio na mweshelo kana ngamjo hufa na mrenge mahaba hanyu wa komori na mrenge mahaba hanyu nasi rilo banu haina usiku ritauvidao banu ridezi wao rilapizi wao zinupia ngarisasha wa komori ngar aminio kana waride yao warilapizao warono banu zintare zinu Mwenyezi Mungu do ambiyo mndu zinu zibutaleka ukarja kabuzi juwa nuri janga sibanu ngar amino kana ritaza ajali nugo zinji yokanga mwanao zentervaso zifanywa ubanu heni manadamu ujwaro ngoe banu yatsohelewa makaulu ya urongwa tengweni ya hamararu makaulu ya urongwa tengweni ya hamararu bahama kaulu jau mrarongonde na mrarongoda honi shama kaulu ya urongwa tengweni ya hamararu handani kaulu la urongwa tengweni longa la nsawo lisomese kaulu la urongwa tengweni longa la dhimoni tazarwa ajali kaulu la urongwa tengweni ila raru loka ya ajali wenge yene mani mzungu yambukana mruya ya kauso ulime ya turniso ulime hata set fois ngemru ya rongowe yoka ila bali manadamu yeve hao delo akomora duka belehiwa leti haloka lirondoleha wenge ekale omru ngasibana amale tengweni mruka tubimisa yajwa kapa no makaulu yamba tengweni yoti sawa ne makaulu yorongwa odahoni au mrani au ndena mwanzani wahe shema kaulu yorongwa tengweni yonga lazima mre ya bimise yoma raru de makaulu yorongwa tengweni yoma raru utazandwa jali mria somese mria rende elararu lo umru mjinga ye hamba kaulu langamiza wanru ibenge karkara hadha ndo kana baraka sandu rongwa ubanu ri aminio ri juwao
ngaresheliziza nao chotsuka ngamsomeso sha mrele ukana eatsa wao haruma horongwa maletengo linu de maili ila rarura la hatsi bali rajokana ilo lambo ndo mjinga shamwenza kilinga lazima abe makaulu yarenge maili yasomesa yatazanwa jani ukanga mwaminukana ili mrujwa makaulu banu liso mruha ele warongo hasomorongo hau hata wajali kama minukana emrungu joshukuriwa wengegara aminuka na izoramba banu kama minuka hoeda ngabamvi waride yao hoeda ngabarikazo zifumbo shaka mwaminukana ngabusiku ko ngwajuri shukuria yode maana ikawa ngazija wakaone sokana mruka dwenga mruha ku ondoka na baraka mruka dwanza mruha ku bango juju kabanu kutujibane surwa hangu ngoni yengo gola pizo mimi nikemru utaza jali nijena berungo banu zutaza jali gojojo hanza mruha hata udoni yenga wala umanza maudu ya hudhuru bige karkaradhi baba nsiondura de soni Mwenyezi Mungu sonduru imoba nurambo makaulili ribadili eni Mungu tabuswa kilahe eni Mungu tabusoli mahe ilirunde shawiri shediensi hatu wenge watukufu wa Komori hizo ndizo message na kauzwa na muhimu njema njezi rongowe kama aminukana upandwa hangu kama nukezo message kauzi nyongoha kama wajoka waonukana yabo hemarifa habo yaloha juhanami waonukana nsota mare sha alhamdulillah tikazana tisana tijohanze kezo nambao banu zikerugo zijudungana zikerugo konga rujunda faida sonti pia heya kile hango banu bimisao yabanga muaminukanga walona akili ya haju ikao bejo mkinishiha waonukanga memana mtiti sha alhamdulillah yala watsozi kajasaze linu wengu watukufu narkera dhirensi odola hulana narkera dhirensi hola pizana narkera dhirensi odorendana nai narkera dhi hojamanu mrato kazanyanya wanruzifumbo na udezana na ulapizana izo kazi sina tamana ridea rilapiza ngamonoka kabatiza badili ngamona umwiso waheza ngozino salamu zikwangu fakimradabi ngamona umwiso waheza ngozino izo mjotsaua dokare jerla zana nwana shahatu ride zane banu rabilane jao heinu mrapumo ya nyasheo izo ndizo mwonoka gizo masulaha yoti pia kumrusuami ni Mwenyezi Mungu yoti pia kama minuka ngarajo hufa yoti pia ni mrusu yetu skiteke shamanya nyahafu hata bengo adui wahe mrusu skitia umri ya fobi nguni shasoti pia ni mrene rumbini mwanyani si wandu watima damu nzima rijuwao kana rinyesha rume mijia hatu raoneze famiza kaya hale izoti famiza damu chezo famiza uwanzani na mjulano yokana leo tijwe manama zuki wangu fakimrada habi yabam yo ishinganisha shahatu yawe sangami na fami manza yawe hasange na fami sana mjini leo tijwe mzo hangu Yusufu Yusufu Alhamidi yawe sangami na fami Juma Shongo yende helize fami zila zakaya wandu wala wakaya ijuru nduka juda mru ijuru nduka juplana sheo leo tijwe manama meditwahiri uomale shabatesha yo fami ka weje tsandaya gojojo ujo mahale ka ngojo manyanyi wo hiyo de jamale ka mjojo mana malo hiyo yende heli yako lazima ro akae ridunga de retso plana sheo retso dezana retsize rohombi zisokana mru bagude ya hunde ya njaure ponte hude ya njaure ponte kufikiri mbabi imana damu ina chama namde nambe uba 50 nambe mpushe mbuwa namde namreda papisa namreda bwizi imro ya tunjibu kanreje ibabi na tusholo binadamu yodo bani kao na kahamba yokamdukadwenga mru wa Komori ngarenga no haku si wa Komori ngarambula nao mrukadwenga mru aku leonso ko metro ngamjo hundahoni emru hande yabanu hata hani wono metro irikawla dhimur labuliane yoka hajurna shariyo ngala dhimani mjuse shariyo sirambo akawe hande amba muba 50 amba mijao shariyo shike zero haundana mwana sikoblisha buya una nazikare mwana hasikitiha yede mana kambele kaulilinu sikanzani benuwe ilimri ile wonororo yede mana kambele kaulilinu sikoblisha ni balemu ni jusema nahe waya jusa shariyo basi waya jusa shariyo ni jusa shariyo atia metro na renge mwana anangalia aba wewe kweli swafi mrunude yao na ulapiza norenda jao wani wanaba nuskora dhimulla wetama yetsideki hangu ngamwelewo kana enjuru ngarjo parsana ni weleza uneleza ishinderele wana notimsami ibenge watukufu na retso dode sana na retso la pizana baze faida dazinu uhande hata kaja kufikiri ngarjo ko paronana tiklike timparisa tonole fotolahe sono wana sono mrumshahe pia ngwarume pajia leo tsimparso metro na umri ndea
wandu waloya boziona wengi watukufu yende message naka muhimu ya mwisho na Tanzania ambe na ukamnyezi Mungu narisaidie rike wandu rododunga wambaweza heri rike wandu rododunga wa Jose diet rirenti ritawe ukarije banu mzazaho yejao mbabaho yejao nyimbu za la kula hali nyandu masoma mesilamu mswalio mjua ukangarjula la rifeleori hizo pia kamjuao wenge kamjastahiki mdodunga wandu namna hiyo ka mdozi tina kuruaji na upartage shaka mwaminukana uwinjini wa hanyu mstahiki yukarishe rogo njema reshelizizane ukana mrujo ushelezwa ne mnashio ni na boye fundi mrujo ushelezwa ne mwana haye na boye mbaba mrujo usheleziziwa ne mwana na boye mzaze mrujo usheleza mjombahe zuzusi pia siwadu ko ngarenshio ngarujua binadamu heli wakansi ukana leo mjombahe ujodunga ne mwana mshwahe hauno ajali kajewa ne mwana mshwahe baba mjo iyo ajali abo iyo zuzusi pia uomwekezo ukana Mwenyezi Mungu de daewa eche shaswa nada musunsi pia rilobanu ngabo yanikiwa ngabo yasunikiwa ngabo jao siwandu konga rujoka na siwandu madhaifu wengi watukufu hizo ndeze baada na kau wana muhimu nje banu jezi ionese shaya ka muhimu haku da walekao wakaneezi wajaba sayinu ngwa wanawe mahaba ikawa kumuru ngwa wadunga au ngwa wanzao ala kulli hali za entreprise na mzitu itwani yokata mjohuja msahilishe mwana mkomori rizidu mreba ni mahoti rizidu mona no mijini hatu dumba harani yokawesa yonga nonao kainsi gebasa uhao wazima nukana umalekao ze pareka jatulwa Mwenyezi Mungu msahilisheni zitilwa kama kabenze rike na image njema uanzo wake na fikira za uyadui na upeu ngwa warejezeze roho kwa wana komori bao rike bazima ranzane ronenro haruma ensi hatu watu fa komori garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.